Babi dimenekan usif Yesus. Te syukur nuis neno natuin pitapui tekutin. Enatiat nen an pino. Esnanet nahun enatiat nen an alakit onen. Syukur usi natuin hamanekam emiu kenatiam nen han pino. Tuntaku kai bi ho maus manaklino. Enati ho am pino. An senon an muin manamlian di himonim pitabui tar na balbal. Amin. An knino nem niukit asoik an bi surat na kona Paulus niu in hafino na Timotheus hanua nakanua ela mese talantia nela hiu. An topus niukit mabitian bi ini nakanua ela mese lein hanak mumepan honekam natuin manekan usif Yesus. Maan lehitat nen ini nakanak hetaf neo leka mansia neokno susal nukat pai bin manekat bi manekan Yesus Kristus. An knino lehitat nen an fe neokiti hetaf mahetaf lehitat nen na Paulus an fenani hetaf nono teun. Haya hunut nak monit mansian pap mese on solalus lehenati antam niu makena. Hetaf nonua na Paulus nak mansian in monin pap mese on le atuni abai bol le leka in abai bol inso henis an bi bai ainanan. Ma hetaf non tenu na Paulus nak monit mansian pap meseon atoni atof lene. Leleka inan tof in lene inso an miup nok akiat enati in lene na pin hasil niu in monin neno. Bai bin manekat an bi manekan usif Yesus. Leka hit mansian hitam no makenat. Hitso atnikan alekanan hitenap-tenap. Hitso atnikan alekanan hitim namitsin. Mahit amsa. So tatenap niu henatit maken. Ma tatulu ait fe hitimonik henati an maet. Leka hitam niu makenat nanan. Natuin hiteuktok alekanan musuh. Onanet na Paulus inak. Hitmodit mansian amsa onle tamniu Bible. Leka hitamniu lasi Bible. Hitso tabai nok alekot. Okete hitam sa so tabai teki tatuin ale kanan plenat le an atol an bi lasi Bible inanan. Onanem sa na Paulus inakam nak kauli hitloim henati hitapin hasil alekot. Hitim namit naonok alekot. Hitapin ale kanan sa le hitami. Hitam sa sutmuin onle atoni atoflene. Esnanen bitabu i na Paulus an fenek in haef. Esle na Timotheus na fenekat lim sa nem neukit alakit. Enati hit kestam tau. Leka teuk tok ale kanan maneat. Susel manukat. Tatuluh monik nu isneno. Natuin hitu isneno. In mes an fani on selalu nangkaf. Enati an tuntaku kit an bi makenat inanan. In amsa mes an fe neu kit ninuf mamatane. Enati leka hitam neu lasi Bible. Hitabai nok alekot. In amsa an fe neu kit hine alekot. Enati leka hitabai Bible. Hitso tatuin ale kanan plenat. Le antae mana plenat nani an bilasi Bible. Esnane kalau itanawa ale kanan lasi li nok alekot. Itimuni ke imsa misbab meso natuni atoflene. Le hitapin ale kanan hasil. Natuin mepu le tanawa an bihit lene. Ita tulu hitit nekak. Ita ki niu hit lene. Okete hit panat in le hit lene henati. Kasin mui kalu. Nesman fin. Hasil hitat senan tani ayat veni bebin tani an bihit lene moinok alekot
namlia okete na tonon bi infuan alekot le mesi tapake bi hitimoni an kino antu mantiano kita nane manahunun henati tasok tanyaan alakit onen haim syukurusi natuin o an kino anoy na kay niki alelasi alekot isnanen tuntaku kay henati haminawa mani o kalekot onanet kaysat nikan henati at like ma at subscribe. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.